apfa afite ibere mu kanwa rya nyina. N'ubundi twaraje dusanga umwana ibere rikiri mu kanwa. Perezida w'u Burundi niwe wunamye wenyine akura rya bere mu kanwa, umwana wapfuye na nyina wapfuye. Bibabaza abantu. Ubu ngubu dusigaye tuvuga ngo tuza duceceka, duse nk'aho duha tubihisha, ariko ntitwohisha ikintu cyabaye. Turasaba kurenganurwa. Yambu mwaramutse abandi mwiriwe inshuti mwese mudukurikira aho muri hatandukanye. Reka tubifurize ibihe byiza, tunabaha ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro duhuriyemo turi abanyamakuru batandukanye bava mu binyamakuru bitandukanye, aho turimo gukora ibiganiro bijanye n'umuhango wo kwibuka abacu bishwe mu Gatumba bazira uko baremwe. Tukaba twifatikanyije nabo aho turimo tugaruka ku biganiro by'ubuhamya, nanone kandi tunitegura kwibuka ku itariki nyirizina, ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani. Aba rero n'abacikacumu, ariko hano turi kumwe n'ibinyamakuru bitandukanye uko nari mbabwiye. Je nitwa Bonfils kuva kuri BMC, ndi kumwe na Aimable kuva kuri TikTok TV, turi kumwe na II TV1, turi kumwe na Uwase Sara guturuka kuri Kim Films, turi kumwe nanone na Mind TV na Sultan Online. Nibyo binyamakuru byahuriye hano, ni nabyo ngira ngo mukunze gukurikiranaho hano muri Kenya. Ubu rero ndagira ngo duheze abatumirwa umwanya babibwire, ariko kandi banakomeze badusangiza ubuhamya. Hari ababaye hariya barazinduka biba bahavuye, ariko bazi uko bari babayeho mbere yuko biba no kugeza bibaye. Reka duhere kuri muzehe kubera ko we yaje kuzinduka biba yahavuye. Nanone mukecuru ahita akomerezaho batubwira uko bimeze. Murakoze cyane. Mu izina banyita Runezerwa Manase, nari umuturage wa Uvira kuva 1997. Niho narimba nari ntuye, nabaje kuba banje nyine iminsi imyaka nk'ibiri 3. Madame aje kunsanga n'abana tuba Uvira. Icyo gihe nakoraga ku iporo y'Ikarundu, nakoraga muri serivisi yitwa commerce extérieur, nkaba nari nshinzwe kubika amafaranga, banyitaga percepteur. Icyo gihe twakoraga hari muri AFDL. Hari hameze neza y'Uvira, abantu bari bameze neza bavuye mu ntambara iriya yo kwibohoza. Ibintu byari bimeze neza pepe, kandi icyo gihe abanyamurenge twari benshi, twabonye imirimo myinshi aho mu maserivisi y'Uvira menshi, muri Ofida, muri OCC na commerce extérieur, niyo yari serivisi akomeye yo muri Kongo. Ndibuka hari abacu benshi bari muri Ofida, abandi bari muri OCC. Je nabaga muri commerce extérieur, nkabana n'umugabo witwa Gwakira yarapfuye, rero n'uwitaga Sheri, bombi barapfuye. Niyo twakoranaga muri iyo serivisi Ikarundu ku iporo. Twari tumeze neza, ibintu byari neza, duhaya tuvuga ngo igihugu kigiye gukira rwose, kandi icyo gihe nta vangura ryari rihari. Twari twese abashefu de service benshi bari abanyamurenge, amaserivisi menshi abari bahagarariye bari abanyamurenge, ndetse wari utuyoboye muri serivisi yacu yari umwene wacu akabona Petit Frere, n'abandi bari baweza Fida na za OCC bari abanyamurenge. Ni ukuvuga kuko icyo gihe twari tumaze kuja kuri pied de même égalité n'abanyamoko. Nta kintu na kimwe tutari dufite twakora mu mirimo ya muri Kongo. Turatuye muri icyo gihe muri AFDL, ibintu bigeze neza, ariko ikibazo cya Kongo kwari kuvuga ngo mu maserivisi yaragwanirwaga cyane. Iyo bashiraga ubwo icyo gihe abanyamurenge bari benshi mu maserivisi, batangira kubarwanya abanyamoko. Noneho n'uwatuyoboraga jewe yari umugabo witwa ngo ni Hotel Willy, batangira kumugendaho, ari chef de service, ari we chef de iyo service nyine. Aragenda ngo nisigaremo jewe. Urumva uwo niwe watuvugiraga, niwe wari uzi imirimo ko yayikorwa. Yarahavuye ubwo haje abandi bashike bamatangira kutwigizayo. Icyo gihe nzanibuka kuko barahankuye, kandi nta kosa banshinja, banyituma kuri Kavimvira, kuri frontière ya Kavimvira, ngo mpashike naho sinagize amezi 3.
kubera ko aho kuri ikavimvira nije wari ushinzwe gishenike nije wari uyoboye nari narabonye promotion yo kuyobora iyo gishenike ama service atanu yose ahuriye muri gishenike imwe abandi bayobora ariko zatinze amazaga 3 babarankuye ngo bahankure numva tanubuza akazi bose ndataha noneho icyo gihe kiratambuka tugeze mu gihe inde icyo gihe tuvuga cyo guhunga agiye mu mateka maremare habaye izo ntambara zabaye zaturutse Bukavu tugira ubwo bibuvira intambara yatangira Bukavu kuko wacu yabivuze mbere avuga amateka y'inanya Mutebutsi n'ababo bakosanye haba ubwo bibuvira cyane ngo tumare kugira ubwoba abagabo turaterana tubona kuko ari ngombwa ngo abantu bahunge turamasha twese kuvibuvira kuko ntibyari imeze neza iyo bimanuka twabonaga kuko ari ibintu bikomeye cyane nzane buko munsi duhunga abantu bazafata imodoka bakitegura n'ibintu zose gine bakeneye kujana kuko twarugungwa kuko ko amasasa yavuga twarugungwa kuvuga ngo abantu bagende mbere ibintu bitaraba nzane buka kuko umunsi twego abanyabijombo twafashe fuso yuzuye fuso turuzura twuzuzamwo ibintu zose bikenewe umuntu yagomba kujana turabijana nzane buko umunsi najanye abana buriza imodoka n'ibintu ariko mukecuru asigara mu nzu hagihaye ashakisha ngo hari ibintu byasigaye imodoka yari iramusika kubera ko yatinze twaza tuvuga ngo nimba tumara kuzura tubanguke kuko hano situation timeze neza ko niba baduhunga baraba eveye bisa naho bozura ibindi bintu noneho imodoka ngo imare kuzura twaza twuzura imodoka imizigo twegwa abantu tukicara hejuru kandi amafamiye mu bijombo yose yari amafamiye nka 5 tegere baratubwira ngo se nindusigaye ndavuga ati madame nusigaye ari hehe nanjye sinosubira nguje kumushaka imodoka irahagurukira musika urumva byari ibintu zo kukiza amagara nta kuzu yazaho cyane izane ko yaje kuza mu imodoka yari izanywe na Sendoda imodoka yari mu famille ya Sendoda yari kamyonete abariyo imuzana yadusanze kera twatse mu Gatumba turagenda ikintu aho twageze kuri Murongwe nyakabakara duhagarika mara kuduhagarika imodoka yari yuzuye kandi za modoka zo muri Kongo iyo izimye no kurinda gusunika kuvuga ngo tuzabona umuntu usunika imodoka yahagaze kuri Murongwe icyo gihe nyakabakinza n'umubiza nibukana ijambo yavuze yaratubaje ngo se ko turaje hehe turaba ngo turahunze ese muhunziki intambara ko muradusiga twe ntitwohunga tinamwe bishobotse mwohunga ariko twegwe nyine twabonye kuko ibintu bitameze neza turahunga aratubwira ngo abantu tibaza bahunga ngo basiga abandi iyo mubana muhana muzamumuvugana mwese mugahunga ukuntu mwaya mudusiga mu ati nimugende asa no watubwira ati mugende ariko muzibonera icyo gihe niwe wafasha abantu basunika imodoka abafuro no basunitse imodoka nta umuntu wavuye ku imodoka hejuru ngo aze gusunika imodoka yarayisunitse iraka turagenda ngo dushike mu Gatumba duhitira mu makambi mashitinge byo kuri byari biteye ubwoba kuba ngo abantu uko bari bangana kuba ngo bakwigwe muri utwo tuzu nzani bukizo twa akazu baho duhitiyemo twara ingonka 5 madame araza kuzibuka cyane niwe basigaranye nabo tunanirwa kukwigwamo twari tuza amatera kuko twanye tuza dufite utuntu dushoboka amasahani ashoboka urumva kwa ngo dushironga amasahani n'ahantu ho kurara gushira imatara tizashobokaga inzane kwa ko twamaze iminsi itarenze 4 araza kunyibutsa cyane dushaka habuze umuntu umbwira neza uwo munyamurenge wakira ngo aje kureba umuntu mu ikambi hameza abantu kuntu bavyiganye cyane atuga twebwe dusohoke tuje gushaka akazo mu nkambi azagaragaza kudufasha cyo gihe twasose tudatinze mu nkambi tuja kupanga inyuma y'inkambi apartir cyo gihe jewe namaze kubamenyereza mu bari hanyuma ndazinduka ivyasigaye biba ndahari ariko naje kuza bukeye na nifosho baraye bapfuye na 5 ikintu cyo gushingura nari impari n'ukuntu ihari yari imeze nabonye bukeye ukuntu bari bimeze ariko hamwe nizo namakuru menshi umuntu yagiye yumva kuko twari kuri tere n'abantu bose barokose wumvaga amakuru bavugaga ivyo kuri ibintu byari zarategujwe neza cyane bikomeye cyane ahubwo muri makeya barababaye kuko batisha abantu bari bakeneye hari yakenewe abantu bose bafite inzego abantu bose bumvaga basa n'abafite utuzibubira
bose nibo bahigwaga nk'abariya ba Mudakikwa abandi bose ntavuze bajya abagabo bose bakuru b'amakanisa abapasiteri abantu b'abagabo bazwi ko ari abagabo bari Buvira nibo bakenerwaga kandi abo benshi bari baracumbitse mu masiti nibo bashakwaga cyane ngo babice baza bashaka ngo ari babanza kwica bamererwe neza babone guhonyora abandi kujya babanje kuvuga ngo babanze bice Mordecai babone kwica abasigaye bo ni bure niko nane mu gatumba bari bisa n'ibimeze bari bisa kuko ntibatoshetse kwica bari abantu bari bavuze ngo abantu bari bakenewe cyane ntibabagezeho ariko niyo ari gahunda kubanza kubarimine imitwe y'abantu bakuru bari basa n'abantu bize bafite imirimo ikomeye nibo bakenerwaga cyane hanyuma y'ivyo numva jewe naho nahekeye ararakomeza avuge ukuntu zabasanze mu nkambi murakoze cyane Imana bamugisha rero maze nabanyita Nyamaneza Roye naje ndumucika cumu nyine wo mu Gatumba biza bidutera umubabaro ariko twihangana kuko birashika Imana ije kumfasha mbabwire impuru yaha ibyatubayeho tivyoroshe abacu bavuze mbere ibyabaye Bukavu nanje nari mpafite abana banje babiri ifura janje zombi umukobwa n'umuhungu bari kuri university nawe bacitse kwicumu Bukavu Imana nyine je ko barokora bahishwa n'umukomanda w'umunyamoko bataziranye ariko babanaga mu nzu nyine uturyango twabo twari twegeranye gutya koko abasirikare nabo bazabasanga abana funze nabo bazabapanga nabe yari inzu ifite uturyango twose turi hamwe bagaza basangira cyane n'abana banje kuko nari mfite akazi yari ya Uvira nakaza mbohereza umupfuko w'ifu 50 kilo y'ifu kohereza n'injanga nyinshi cyane kuko nari muri centre y'injanga yari ya Uvira abanyabukavu ntibazazibona cyane bagasangira bukeye ngo batere bahaye bicabo bayitidiya bari hariya abana banje bavuye ku ishuri babanaga na Ruzanzura n'abandi bana babiri bose bamaze gutaha nimugoroba wa musirikare arababwira wumve munyamoko tutahuye taco twapfanaga se mwene wacu se musaza wanje ngo arakizabishwa cange ngo ararengera se n'umusirikare w'umunyamurenge ngo ahubwo tuzonavuga yine ngo tugira ico tunapfana arababwira ngo mwebwe ntimugire ubwoba nimuze muza muja mu Rutara mwikingirane muzamwama mwirwa mu Rutara ntako muzaba ngihari nta muntu uzobakoraho ngihari iyo ni Imana yatangiriye hari Bukavu babana bagoma aho ngaho bukeye nyine ivira bimaze gushira kuko umukobwa wanje yagiraga inomero ya Mutebutsi aheza wa mukomanda wumve agaheza umunyamoko bahaye barwana ngo namuhamagarire Mutebutsi ariko aramuhamagara ritaba wumve ingene Imana zikora ibintu binyuranye arababwira ati abo bantu mubagumishaho taho twoca nono abaheza batiraga ya nimero y'umunyamoko irya telefone muze kucage nta telefone menshi yarahari umwana ahamagaye arababwiye Mutebutsi n'umuntu w'impuwe cyane yagiraga impuwe cyane kandi yakundaga abana cyane aramubwira ati data ugumaho taho twoca pe umugumaho ngaho iminsi mike yanenda tuzogira Imana muzabona ingene tuzobarakora habo umunsi w'iyinga mu gitondo abantu binjiye mu Rutara na 4 na 5 na niposho tuzi ngo kera barapfuye ariko kubera Imana nyine umwana w'umukobwa umushikazi babanaga naho ngaho ngo aravuga atari ko muri b'abanyarwanda simwo bakiri reka nje kuvuga hariya kuri Rusizi aragenda aje kubwira Monique iraza irabafata irabazana icyo kimodoka wa mukobwa aza muri ya modoka ariko kuza muri ya modoka
ngo aje kuja gushika nyine atarahashika mu muhana ati nanone abacu baramenya ko nije babazanye avamo ngo avemwo abatunga urutoki nyine kuri yanzu y'urya y'abana bari baraje babakuramo wamara kubakuramwo umuhungu wanje yari afite akaradiyo mu ntoki noneho ruzanzura n'umuntu mukuru avamwo abakobwa nabo bavamwo abo ngabo ntibaba ariko abo bana b'abasore babiri wa wundi wanje ngo aje kuja kuvamwo ngo bose bamabamiriza ngo zanzoka kandi noneho akaba afite akaradiyo arakabaterera basa nkaho birukwankiye kuri ka karadiyo yakera baba barinjiye mu modoka muzi yuko Monique ndizirwanye yo gufasha gusa ariko ntiyo kurwanira nuko bakaza imodoka abana bakira gutyo barazaga noneho kandi badusanga mu Gatumba noneho reka nanje nkababwira ukuntu twabanye Uvira n'abacu nyine twabanaga ibi amakominote menshi nyine nabo twabanaga n'abarega n'abafurero n'abanyintu n'abaki jewe aho twari twegeranaga n'umurega ariko tugasabana cyane tugasabana wabatetse isombe bakaza bakadaha kavise uko bashaka uzi ko baza barya ku bigozi ariko twaturaga tubaheza amafu bakarya bagahaga nta kibazo na kimwe twigeze tugira Uvira iriya myaka yose twahabaye kandi ikibabwira yuko twakundanaga n'ariya makominote nyine y'abanyamoko twagiraga umukutano umwe twese abamama b'abanyamurenge b'abafurero b'ababembe b'abashi kuva Kavimvira ukageza ku Iporo hose ikominote zose zari zihaba twagiraga izina rimwe ngo ni federation y'abamama des femmes chrétiennes uko wari umukutano uhuza abamama bose b'abaporo twese badatora ngo abani bande kandi nta kanisa tutasengeragamo nta kominote bapingaga kuko twese ari umunsi wo kuja muri kadese bose bajaga iwacu cange nimba ari Kasenga tukagenda iwabo cange nimba ari Murongo tukagenda muri Methodiste ahantu hose twarakundanaga cyane ariko Satani nyine kuko ari umwanzi aratera ngo adutere urwango nyine rushaka nyine nko kuba ngo bitangirira hari Bukavu turahunga ngo duhunge muze yaravuze ngo je narasigaye nyine umuze iyo umuntu mu nzu ugiye ufuragura kureba ngo ibingibi nibi imodoka iransiga ariko naje kuza mu yindi nyuma sanga abantu bashitse hariya Gatumba igitangaza cerekanaga yuko nyine turabo gupfa mu Gatumba bamatujana ahantu mu biraro zinga mu biraro ahantu mana yo mwijuru ahantu inahata mu mibube ne yindi ingana kuko kunyenzi ibintu bingana gutya ariko baratujana tutugiraga twego ngo nuguhunga imisi mikeya tuzasubirayo kandi nta kintu twakekaga nta kintu twari tuzikiza utubaho turahaba bukeye nono dusanga hari inkambi y'abarundi kabari bahepfo gutya ishitingi zabo nyine aho bazubakiye natwe batwubakira haruguru yabo noneho abasagutseho bamwe bakeya ni bakeya cyane bagiye kubana na babarundi n'ingingo nkaze ngahe gusa abari babaja abandi tuba haruguru tunanirwa gukwirwa kuko nanone izo nkambi ntizari zidukwiriye abagabo bose bararaga hanze n'abasore abamama nibo bararaga mu nzu twamaze none nk'imisi nk'itanu jewe nari umukozi wo muri Ebenezere abashefu banze baja kudusura aba nubwo nanone nabo bafite ibibazo nyine razarazana ni groupe yiwe nicyo kuri mukumva baza gusa yuko yagize neza ariko iwe akaba ubu ngubu ameze nabi baraza na Samson na Mushishi na Mukarazare n'umugore w'impuwe cyane n'umugore ukunda abantu w'umurundi kunda abantu cyane ndagira ngo araturusha twega abanyamurenge gukunda abanyamurenge aradukunda cyane kuko yabashatswe
araza arambwira ngo nyamane ngo nje kunyereka aho kuko twirirwaga muri utwo dushitingi twagumaga hanze ku gatorero nyine twese hanze hariho utwatsi nyine twese twagenda twicara hanze ntaho mwo kwicaraga muri iyo nzu mwagaza muhagenda nyine mugiye kuryama no kuryama se kwegama araza arambasa ngo ngwino unyereke aho uzuraza abana n'ibintu bigayitse kandi byari bisuzuguritse cyane twari dusuzuguwe ukuntu umuntu atobasha kubivuga twari ingo 5 ziri mu gashitingi kangana n'akangaka twicayemo gutya kandi twari dufite abana benshi je nari mfite abana bose uko bafite kandi bari bakiri batoya aho harambitse za po z'abana harambitse matera harambitse isafuriya harambitse umufuko w'ifu harambitse nta cyari ikintu tuzadutinya no kubwira n'abandi bantu bene ivyo bintu ariko muzamubimenya yuko bizadushikiyeho arinjiye ngo yinjire gutya Serina ngo yinjire muri arango nyamere nahure nti nahanga handi seri nahure n'aba bana nti nahandi nari mzaye ndani mfite agahinja arambwira ngo umubabaro uranyishe ngo kandi mfite agahinda kenshi kuko kubona ngo uri bene aha hantu ngo njewe Serine ngihari uwo ni Mukarazare mpaye mbabwira arambwira ngo two gukura aha sawa kubona arambwira ngo urareho rino joro ariko turaseka tugupangiye inzu inyuma y'inkambi sawa umwebwe na Sibomana Pastor Sibomana bamuzi no wahariye Uvira n'umugabo wabeka turabajana muje muri yonso nuko twebwe dusaga n'abakize tujaho ariko nanone igitondo cyose burakeye naho twasengeraga umugoroba wose naho twirirwaga mugatawanyika nyine mugiye kuryama gusa kuko twari tubabaranye nyine n'abacu igitangaza cabayeho kandi nza ntekereza ngo Mana iri mu ijuru abantu nyine bazabapfa mu gihe cabo babana banje bacitse ku icumu ibukavu bagenda kwa Nyirarume Inyarutarama kandi ahantu heza musaza wanje n'umuntu umukire cyane yagiraga ahantu heza nyine yotunga n'abana ariko babana baravuga tereka dusange papa na mama dusange urugo mu Gatumba basiga hahandi kwa Nyirarume baradusanga baraza ngo bari baharaye kangahe biriya nyine biraba ariko uwo munsi kandi nza ntangariraho babana kandi noneho tamazi yabaga mu Gatumba twagendaga kuvoma mu nzu y'umurundikazi uwo murundikazi akaba umwishwa wacu w'abagunga noneho abana ukamubeza amajerekani niba amajerekani 10 ukamumuheza abana bakaje kurara bavoma kuko bavomaga saa 8 babana banje n'abantu bakuru babiri bari kuri university n'abandi n'abakobwa n'atari batoye wa murundikazi arababwira ati amajerekani yanyu nyuma yashira hano hanze amaze naza saa 8 ndabavyutsa aberekaho baryama arababwira ati umuryamaho saa 8 ndabavyutsa saa 4 abantu gakera bapfuye iriya induru yabaye yamababwira ngo nimuba nkabakorora mugakorora aho ngaho nabahishe namwe ndabatahanze mwumve yuko byari ibintu bizwi n'abaturage babo bari babizi n'abana babo nyine bari babizi ariko babana nyine babana banje abana bane bose arababwira ngo mucecekeraho ntiyagira umuntu uvuga n'ijambo rimwe babana baracecetse induru zirabaye haruguru nyine mu nkambi abapfa barapfa noneho igitangaza ni nagasuzuguro uwo mugore yakoreye abana banje ba bandi bamaze kwica abantu iwe yari afite igipango kinini nkaha nyine turi
yahapanze intebe babandi bamaze kwica abantu baraze bicaye harya batangiye kumwa uzi abarundi ikintu bakora cyane ni ukumwa inzoga baramwa barabyina uko bashoboye none n'ay'amazi ya saa munani babana banje bavomaga badakinguriwe mu gihumba bari iyo ngiyo mu gihumba nuko barabyinegeye bazoja kumarira baragenda wa mugore azutsa abana ati muzuke gira muvome ijambo yababwiye ngo arababwira ngo hazogira ijambo na rimwe muzavuga muri abana banje kuko yabitaga abana be kuko ni muzara w'abagabo bacu niho aba bacu bavuze mbere ko barasa nkaho baye bakeka ni ibintu byari byarapanzwe ni ibintu byari bizwi n'abana babo bari babizi n'abagore babo bari babizi rero n'abaturage babo bose bari babizi yuko uwo munsi wa gatanu abantu bazapfa ariko abataragejeje ku munsi ntibapfa abo banje nabo baba barapfuye muri abo ngabo ariko ntibapfa noneho twebwe aho nyine Mukarazara yampangiye nyine rero niyo groupe ya Ebenezer hamwe na Sibomana twari twegereye ikayabasoda y'abapolisi babo bamavuga amasasu ntobabwira naho umunsi dushikaho mu Gatumba bwa mbere batugiriye meeting sinyo babwira kwari ukugira nyine ngo tuzashire bama batubwira ngo ikintu muzakora cyambere nimuzoza mwumva urusasu rurabaye ntagira uzozuhagarara mwese muzangwa muryame hasi nabivye tubaduhaye nabivye baba baraswa kandi urusasu nirugufata ni wowe uzoba wishe wenyine noneho abantu ikintu bababwiye muzangwa mugishira mu mutwe mukacubahiriza nico canamaze abantu twari abasore bacu ntibari bananiwe kwiruka uwo munsi barashwe ariko kuko kera hariho rya jambo ryo kuvuga ngo muza muryama bamavuga ngo ndi kwa kundi nico catumye uwo munsi ngo batera baye barasa abenshi baryama hasi bakaza barasira hasi nkeko umuntu wirutse aja nko kwirukana umuhungu warutekereza niwo wagiye mushambaro niwe twasanze intumbi yiwe nyine aja nko kujabuka aja aho bamariya bari babango ariko ni hamwe naryo naho abandi bose ni ukuryama bararyama barishwa twishwa gutyo twishwa n'abantu badupangiye twishwa n'abantu bazi uko naho uyu muzehe uko ntiyavuze Pasiteri Gasita uwo mudamu wari waraje kubyara yari yaje aje nyine kubyara apanze kwa musaza we baja muri dushe amadushe yari ngo hirya nyine yaho twari turi yaho muri iyo nkambi ngo bumva abantu kera bari banahuruse ngo bumva ngo yumva ngo abantu bahe bongorerana hirya ya dushe noneho bagaraguka birukanga abagabo atari ko mwarasaza nimuzoza mugira ubwoba muzoza mugira ubwoba mwama muvuga ngo abantu ngo mwumvishije abantu bari he nimugende muceceke rutekereza n'ingabo ziwe rero niyo yari kaweda yiwe bagiraga igitaramo bagiye kuja kuryama baratarama bararirimba yageraga n'abana bazi kuririmba cyane noneho ndetse n'abandi begeranye bose bagomba gutaramira hamwe noneho amasasu ngo abe menshi babandi bose bamwegereye bose bamabaza ati Pasiteri gumusenge ngaho dusenge twume dusenge niyenda ibi bintu byo abenshi n'umwuga umwe baguye rero tugize ngo turavuga ibya Gatumba ubu ngubu dusigaye tuvuga ngo tuzaduceceka tuse ngaho tubihisha ariko ntitwohisha ikintu cyabaye turasaba kurenganurwa twararenganye abantu barapfa rero uwo munsi abantu bamaze gupfa cyane turazamukaga twese abari mu masite turaza aho ngaho twama duhawurirana ndagira n'umusoda wese w'Ibujumbura ntawasigaye na perezida wenyine yari yaje na UN yari hari n'ibigaganya nyine by'Ubujumbura mugenda mureba bamwe bahiye bashize
manyana yaje iwe yamya asha arashirira iwe narutekereza gasosi bama bashirira bamera nka kujya kwinkima mwege muri batoya ndi muzi inkima ruguru bagaza bayotsa yirabure kakama kikunjaga nabone ko bari bameze ariko bapfanye ibyiringiro ndushaka kitunezeza nubwo bapfuye nabi ariko bagiye mu ijuru naho abandi barashwe abandi babazwe abandi sinobabwira urupfu twapfuye hariho umugore umwe iwe yaranafite n'inda baramusatura nk'abaye bamuopere nyine bakuramo umwana bakoragamo umwana muzima se nabone ikindi gipfu bakuyaho basigaho umwana wa Kasa yari umusoda ariko uwo umugore twabanaga aho ngaho apfa afite ibere mu kanwa rya nyina n'ubundi twaraje dusanga umwana ibere rikiri mu kanwa perezida w'u Burundi niwe wunamye wenyine akura ryabere mu kanwa umwana wapfuye na nyina wapfuye bibabaza abantu ngo bashike kuri izo ntumbi z'abana abuzukuru bagapinga abana ba Isake umuzungu ngo arabaza ngo se muno muri no kambe mwari mutunzemwe n'abazungu abandi atahise abazungu n'abanyamurenge s'abazungu ati ndatangaye uyo abana bari basa n'abazungu uko nako karengane ariko twapfuye nako ngako turi mu kuvuga mu isi yose aho twatangiriye twaravuze kuva 2004 duhaye tuvuga kugeza no munsi wa none ariko reka none umbwire ubwoko bwacu bw'abanyamurenge nibo cyane abatazabemera ko ari jenoside yabaye hariya bagende bayemere abenshi bazaje kuvuga ngo se ngo n'urupfu nk'izindi mfu ngo se ngo hari ngo se makobore yo ntihabayeho ngo ntibagize gute bene ibyo bakomeye kuzana amasababo ariko nkanguriye abacu banyamurenge bose ubwoko bwacu mumenye yuko twishwe n'abantu badupangiye abarundi baratwishe ariko cyane n'abakongomani bacu batwishe kuko ntibinjiraga hariya badahawe uruhusa n'abarundi nabo bari bafatikanyije ariko n'abakongo bacu muzi icaje kubaho nyuma bava aho ngaho ngo baje gukora ifete muri Sange ariko muzi nyuma icabaye muri Sange twebwe ntitwacishimiye pe twishimiye iriya tsemba nibwo ryabaye muri Sange kuko harimwo abana batoya harimwo abakozi b'Imana harimwo iki ariko twebwe dutora ibintu nico gutuma igihe tusubiye iwacu twasubiyeyo bamwe dusubirayo abandi barakomeza bagenda mu makambi ariko twebwe turataha ngo dushike dufata ibintu tuja kureba abo muri Sange nabo babaye kuriye ariko ababo kuko nabo batagira isiri baravuga ngo bariya bakoreye ifete hariya ngo babaga inka bararya barishima ngo twapfuye rero kabasaba ireta zose reka none uzite ngo amareta yose ukwangana badutabare batubarize iki kintu abarundi batujijije n'abakongomani muturenganure ese none mutaturenganuye tuzoja n'ubundi ntibirashira tekereza ejo bundi n'ubundi baracadukurikirana abamama batangiye amahombe hariya mu Minembwe bagenda ngo bagiye gusengera ubwoko baye basengera abana nyine babashizeho baye bapfa muzi urupfu babishe baze bica abagore bafite inda havuyemo umugore ufite inda abagore barishwa bararaswa bapfa urupfu nk'urwa rwo mu Gatumba nayo ni semba iriya ngo ni leta dufite noneho tuyigaye bene nyirayo nibayigumane ariko baduheza amahoro turacakunze igihugu cyacu twibaye byiza tworeka gusubira muhira nukuri tukunze Kongo n'abari muri Kongo bakomere turacari kumwe kandi turi mu gusengera Kongo haba nejo na kabiri na gatatu iyo message turayifite tuzosengera Kongo tuzoyisengera kugira ngo Imana iduheze amahoro tuzasubira iwacu murakoze
mukomeze mwihangane byenda na pasiteri yagisubiza kuri uriya munsi wo gushingura haje amadelegasiyo menshi atandukanye haba bari baserukiye UN, leta y'u Burundi, leta ya Kinshasa. Niki bashoboye kuvuga kuri uriya munsi? Uwo munsi ndatekereza kuko ntitwari tumeze neza sino kugira ngo hari ico umuntu yumvishije. Cyambere ico gihe nari mpari bashingura perezida wari uhari ni Ndayizeye yari ahari. Hari akavuyo kenshi mu buryo nta jambo mpaye ntekereza ryahavuzwe, uberetse hari abahungu bitwa basanze sheke bari basemye desordre cyane mu buryo imihango yagenze nabi biteye ubwoba ko baza batekereza ngo n'abandi barasaba hagwe. Naza mbona polisi igiye kukwirukanka ikaja kubuza bari basanze sheke gusema desordre. Ndero nta kintu mpaye numvishije hari discours yavuzwe, ntayo mpaye ntekereza kuko n'uwo munsi nzari ntekereza kuko nagize vertige nikubita hasi kuko ntivyari ibintu zo ntaco wumvaga. Yari situation ntabwo abantu 156 amasanduku 156 sinzi nimba hari abantu bose barahavuye amahoro, ariko je sinahavuye amahoro. Murakoze cyane. Reka tubaho umwanya mutubwire ko gahunda yo kwibuka imeze, munatumire abantu kugira ngo tugane ku musozo. Gahunda yo kwibuka irahari. Ubu hariho komisiyo ishinzwe Abanyagatumba iyobowe na Nshimiyimana. Tumaze iminsi dukora amanama, ubu turasa n'abahaye bayasoza. Ikigiye gikorwa imirimo yose yasa nihaye igenda neza cyane. Nubwo bisa n'ibihaye biba nyuma cyane, bihaye byihutira iminsi, ariko banagize n'amahirwe babishira babafatikana na Seberika. Uwafatikanye na Seberika ya Nairobi. Ibintu aho bigeze rwose na nijoro barafite ikiganiro bemezanya kuko 80% yibiteguzwa bimaze gutungana. Rero guhamagarira abantu, hari abantu bataza babiha agaciro. Biriya ntizari ibintu zo kutaha agaciro kuko nta muntu arafushije, nta numwe n'uwo bumupinzani ntiyopinga ikintu mu Gatumba kuko umuntu wese afite uwo muri famiye wahaguye. Niyo mpamvu abantu bose bagomba guhaguruka uwo munsi n'ibihugu byose bikabona abantu uko babyitabiriye biza binaheza na valere n'igikorwa mwagiye gukora. Rero turabasaba abantu bose rwose bazagerageze bahagere. Utaragenda utarabyiyumvamo noneho ni yindi misi yaratambutse niye ntiyagiye kubera ibitekerezo ziwe n'ukuntu afite ukuntu abyumva, ariko aho bigeze hano rero abantu bose babiheza agaciro kuko tugeze ahantu ho gushaka ubutabera, gushaka no kudashaka. Imana bamugisha. Reka dusoze dukomeza kwihanganisha abanyamurenge bose, ababuza ababo hariya, ariko cyane tubashishikarize kuzitabira uriya munsi. Z'umwihariko aba hano muri Kenya biba biteye isoni muri kiriya gikorwa gufata igikapo ukacikorera ngo ugiye kugurisha ibicuruzwa cyangwa kandi kazi n'izindi activite izo arizo zose. Ni igihe cy'umubabaro, twese dukuriye kuzahaguruka tukaza kwifatikanya n'abacu no kubahumuriza no gusaba amahanga kugira ngo tubone ubutabera. Ariko kandi tubibutse ko ku mbuga z'uturere twose tugize Nairobi za Siberika harimo haratangwa imisanzu kugira ngo kiracunamo kizagende neza. Ureba kuri liste niba utaratanga wishure cyangwa niba utaruza amakuru utange umusanzu wawe kuko kudakorera umuryango n'ubugwari. Reka nanone tubasabe ibi biganiro bizakomeza gucaho. Ico tubasaba n'ukora subscribe, ubuhamya butandukanye turimo turagenda tuganiriza abacika cumu n'izindi mfa abanyamurenge si hari abaguye gusa. Imfu zagiye ziba ahantu henshi muri kiriya gihugu kugeza kuri none n'ukwibuka abacu no gutakira amahanga tuyereka akarengane turimo. Mugire ibihe byiza rero, mukore subscribe kuri ibinyamakuru byose, ubundi gahunda ni kuri ziriya tariki n'abandi bari mu bindi bihugu bitandukanye mubaza amatariki aho bizabera mu bihugu byanyu muzitabire. Mugira amahoro y'Imana rero turi kumwe naho butaha.